Indlovu sevele wakhupha umgodi omkhulu wangifaka phakathi. Bekufanele ngabe kuqale mina. Bangcwele ngibonga ithuba. Ngazi noma ibhadi noma inhlanhla ngoba undaba ezithe bengasho ngolutho kumina ukuthi khona mhlambe engingakusho esontweni. Ngingumntwana omncane kakhulu. Angazi ehambeni kwami eNazaretha noma ngihamba kahle noma ngihamba kabi. Kodwa bengicela kokhokho bami oginqa baginqa amadoda evalela amathuni sengaphakathi. Ngiyawacela lawo madoda ukuthi awahlale nami ngoba ngime endaweni eshelelayo endaweni ngime kuyona. Ngingawa noma ngayinini ngiwe ngesiphundu bethe benzani kumthuni la. Duka ebusweni bakho ngishayela itekisi lezakhathi ungena umntanami esibhedlela khona umuhle nje bathi aphiwe. Ungene esibhedlela bathi odokotela kuyena unethumba la ngasenhlizweni. Babo wakhe sizocela ukuthi ke simenze operation la ngasenhlizweni. Inhliziyo yami ithi ayivume kodwa lenenye futhi ithi yala ngoba unalento owayikhetha wena ungakhonjwe ngasibhamu. Ngitshele odokotela ngithi mina cha akula igeneral ngoba medical phela ngingenayo la odokotela ngithi ngiyazi kuyafundwa lapha odokotela bayafundiswa. Sengibuka nje ukuthi ingane yami izoba bazofundisa ngayo ithumba la ngaphakathi. Ngithi mina cha dokotela angizokwazi ukuyivuma lento. Ngizocela ukuthi ke nami ke ngiyokudokotela omkhulu ngangisho ukuthi ngone nkosazana. Amen. Ngizocela ukuthi ngimkhiphe bangcwele. Banginikeza bathi angazi iform bayazi ke abaka medical ukuthi libe form elenza ukuthi mawusithatha umuntu ungabisakwazi ukuphinda umbuyisela. Bethi baba uzosayina ke la ukuthi wena walile
ukuthi lengane siyenze operation. Nithi mina hayi sengomane ngisayini. Belilethe iform ngisayine. Uyagula umntanami phefumula ngalendlela ukuthi nami ngiyabona ukuthi yabona ngiyarisk la. Ukuphefumula ngalendlela ethusayo. Ngithi kodwa ngizomthatha ngoba ukhona uNkulunkulu wami. Ngihambe naye mangifika ebuhleni. Ngiyalifica ukuthi ngolonkosazana kuphani nevika kugcwele. Baba ngilethe nanga umntwana. Bathi odokotela unethumba la ngasenhlizweni manje bafuna ukumenza operation. Abayibonile ke inkosi uthi ngolonkosazana iyaphithizela niyayazi ingcenga yakithi ebuhleni niyalazi lwamusa enawubona ibe ngazathi bambe isiphika sayo ingangiphenduli uyibona iqalazi ithi bese letha amafutha bayize ngiphethe amafutha ngicelela abadayisa ifaka umuntu ethi umkhothisi suku nasemini kwesimbusisi uzophila bangcwele ngikhuluma ngento enjalo ngikhuluma ngoNkulunkulu onjalo ukuthi mangithi ngiyeduka ebusweni bakho ngiyacela noma ngabe angisenzi kahle kodwa ngicela ngasuku lesandla sikaShembe ngoba uShembe ngimbonile mina enza izinto uthe ela yuvele bengine boss before ngibe iboss bengine boss ngisebenza iboss kwathi lapha eyuvele zafika insizwa zize ebossini yami kumlungu wami zafika zazi intathu mangaphosisi angithi beyisikhulu phela beyisikhulu umlungu wami ethi mayengena egate avule ngeremote yabona bese iyangena uthe mayithi avula ngeremote zase zila lezi insizwa zintathu lezi insizwa phethe inhlobo ongayicabanga ngesibhamu zithe mayifika kuyena zithi ziyamkhomba uma security elimvulelayo esangweni lavela lasuka labaleka la ngaphakathi wasala nalezi insizwa kwaba u4 kwaba phakathi nendawo wama zathi ziyashaya wasethi awukanti niyangidubula wasephenduka uthe mayephenduka bagijima bangena phansi kwemoto lapha iduma imoto ngathi mina hawo wemlungu azange zikuthinte wathi anginamlungu ngalelo suku wathatha zonke izibhamu zakhe wayilahla ngazi emakhona angazi maNazaretha ukuthi ngabe zethu silahlile noma uthi mawususibheka ukuthi ngizolahla kanjani nje ngoba isibhamu ngifuna siyisho leli sikhuluma Nazaretha isibhamu la eNazaretha sibizwa esinye isibhamu isibhamu eNazaretha sikhulela lenkolo lingadubuleki lingadutshulwa kodwa manje sesihlala nje sithi afuna uMagubane naye sihambile sibanibani baNazaretha yilezo ndaba esikhuluma ngazo zokuthi simbonile uNkulunkulu ehamba phambi kwethu duka ebusweni bakho awoyi
sihamba sizinsizwa siyoshadisa insizwa kaJali. Ukhona uJali wesikhova wayela ekhaya. Siyahamba siyale ethempelini langakube eMpompozela. Wayekhona uDlomo loshuthayo. Bakhona futhi nofakazi la emva kwami. Angifuni ukukhuluma into ekude kakhulu. Ngifuna ukukhuluma ngento eseduzane. Kuyisabatha ke selingenile isabatha liyangena isabatha. Siyafunda insizwa mbongeni uJobo maNazaretha. Kuthi siphakathi naphakathi nesabatha. Qhamuka intombazane ebhinqa. Niyazi amantombazane ibhinqile. Iqhamuka iyahayiza ngapha ngezansi. Amaphoyisa ale ndawo noma amaphoyisa lela thempeli ayivimba. Athi hayi mana kancane sebhizi la ngaphakathi. Iyahayizwe ibona ukuthi ifuna ukungena ngaphakathi ethempelini. Hayi bese ethi kwakunobaba uMhlongo Nkosi yami. May his soul rest in peace. Umphathi ngaleso sikhathi ubaba uMhlongo. Wathi hayi badedeleni lo ngane ingene. Ifika ihlale lapho behlalise namakhosazana. Ithi mayihlala namakhosazana uphelo umbhedeshe sabatha kube inkonzo. Emva kwenkonzo iphinde ihayize ingane. Mase siyaqeda nje bese ihayize ingane bese isukuma lezi insizwa ezayigcwela umoya kaShembe lezi sihamba nazo. Angithi lezi insizwa sasifundisiwe ukuthi masiyoshadisa ngesabatha masifike endaweni siyabhinqa ngesabatha sibabahle sibhinqile lezi insizwa ziye athi umphathi akusithandazeleni le yangane bese iyabizwa umshumayeli sicela ingane ime lapha ngaphakathi nendawo sibone lezi insizwa zaseGoli ukuthi iphetheni ziyithanda baba wethu osezulwini angibheke maNazaretha bayibhula ngenantsuka babe ngaphethe ngokuthandazela bayibhula ngenantsuka wasethi umphathi ngaleso sikhathi wathi hey ubani olana sathi ilwane yithina wathi nenzani lana wathi sithunywe umfana wasemajalini la soshadisa khona kunomfana umuzi omkhulu nje nabafana bakhona abanye baseGoli bayokoThekwini nenzani lana ngaphakathi enganeni zithi ilwane sithunywe ukuthi lona sizomfaka uthando ukuthi athande lensizwa esithumile ukuthi ayimthande lensizwa sithi sikhulumi hayi thina asizukuvumela lento bese kukhuluma athi bithi ingane sekufika uthingo lonkosazane la lithi uthingo lonkosazane akatshelwe lo mama ukuthi ngoba uthatha imali empesheni uthenga umuthi ukuthi agadle ingane zabantu impesheni izovalwa futhi amtshele lo mama ukuthi uyabona mayiqhubeka kenza nje izofa indodana yakhe kwaba buhlungu ngoba sathi masifika emzini wakaJali kwangena ucinga ukuthi usihambile emhlabeni lomfana angisho ukuthi ngiyapromote mana kodwa angimusa ukudlalwa ngeNazaretha angimusa ukudlalwa ngabantu ngiyathemba ukuthi nempesheni yalo mama yagcina ivalekile ngoba uShemba kalikhuluma iphutha uShemba akazathi into inje ekubeni ngekho njalo ngikhuluma maNazaretha ngoNkulunkulu onjalo enginazi insizwa ezingofakazi ukuthi leli ivangeli esikulo yilo ungqo yabona nje into ezosifaka ezulwini ehlabelelweni mongasibheka lesi umusa wakhe uhlezi phakathi lelo vesi libaluleke kakhulu ngoba uShembe ezintweni zonke ezikhona kodwa umusa wakhe wasinikeza wona ukuthi uhlale nathi phakathi ngami ngizohlala phansi maNazaretha ngisuke ngikhumbula indaba kaNgema uThulane uyahamba uyeThekwini sho njalo umfundisi uMdluli uthi uThulane uyahamba eThekwini uthi mayefika eThekwini uyofuna amatoho emayisefuna amatoho
awathola amatoho mayihamba ngesitimela zikhona insizwe ezifana noSibiya eyishumela la ezitimeleni zithi mayizisho lento bese yangena iyagxila enhlizweni yakho uThulani bese yayithanda lento athi hey ngaze ngayithanda lenkolo ayikhethi inkosi ababhadiswe kufika ilifu bese lifina ahambe ekhaya udadewabo ke ile nkolo lena yosituze me yayibona le nkolo le ethi umuntu uhlala ngaphakathi ke uyafika ke uyame sisi ngithe mangihambe eThekwini ngase ngithola indaba enkulu ngathola indaba kaShembe uthi ngiyakubona ukuthi ngaze kusesisile uyathulani wahambe nje ngoba ngibone ngekhanda liselimadlompo inwele sezibomvu ngabona ukuthi hayi ne briefcase oyiphethe ebhala ukuthi Shembe aseyapha ama briefcase asawaphatha ama briefcase thina ebhala ukuthi Shembe is the way ngabona ngathi hayi ukuzela nokunyeke namhlanje uThulani yebo uselifu kodwa ngathi ngiphethele okunye uthi hey ungafanike namaNazaretha wena athi mayisethola lo Shembe bese ngazathi asangane ekhanda uyangizwa Thulani uthi uThulani cha ngithe mangihambe eThekwini ngase ngithola uShembe ke uNkulunkulu kimi uNkulunkulu uthi mina ungeke ngiyintokazi yakithi uyangibona kahle Thulani ukuthi nginjani mina wangibona kahle ukuthi mina ngiyokhonza umuntu angeke ngimthulane ngikwenze lokho wena uzothi le nkonzo yakho noma le nkolo yakho uzofika la uhlalela ekhaya bese ngosuka le uye eThekwini ufike uqhubeka inkonzo yakho hayi la ekhaya angithi siyazi phela ukuthi kwesinye isikhathi osisi bethu oanti boboy yiba sebeshaya umthetho emzini wobaba hayi uThulani ayibone lento ethe ngathi iyangikhulela athi hayi wesisi kahle ngithe mangihambe eThekwini ngathi mangifika ngabuka omama besonto ukuthi bagqoka kahle umama wami ngamthengela ingubo yakhe okunqoba uthi hayi angeze uyishiye kwayona le ngubo la ekhaya uzothi mase uqedile elifi yakho bese uhambile ahamba uThulani abuye eThekwini the ehlezi ebhizi usisi endlini kwathi shazi isithunzi kwangena uma wakhe sewahamba emhlabeni uhamba nendaba enkulu uhamba noBhombela isitimela samaMpondo ufika kuye uthi mntanami akhuluma umama bathi wafika kwathula nje wasekukhuluma uBhombela uthi mntanami ikulethela inhlanhla yalengubo emhlophe uthi ulo akamazi phela uShembe badelela kakhulu abantu abasindisiwe uthi ubani wena uthi hayi nguShembe uthi hayi Shembe mina ngeke ngikukhonza ngeke ngikwazi ukukukhonza mina usuku lokuqala ihambe athule nje umama aphume noBhombela behambe kube ikusasa futhi aphinda abuye umsaka Shembe hlezi phakathi aphinda abuye futhi athi wemntanami ngiphinde ngabuya futhi mhlambe ngikuzumile izolo mhlambe awuzwanga kahle ngoba mhlambe uMatasa cha ngilethe ivangeli kuwe le ndaba enkulu kaShembe ngilethe indaba inhlanhla yasekuyakini uthi hayi Shembe mhlambe nawe awuzwanga kahle angizukhonza mina ngithandaze mina uright umfowethu akuthandazeli mayisiphuma indlela mhlaka kaMayekisi isiyaphuma iyahamba ithi mayihamba bese ngena ucingo indodana yakhe isebenza egarage indodana kaSisi usindisiwe sekungena ucingo hayi umntanakho useshayeke phansi wafa athi salalele lokho esikoleni ngena ucingo indodakazi yakhe iphinde yashayeka phansi yafa iyeduka ebusweni bakho awoyi
ukuphila athi hawu mawena Shembe hayi ngizokulandela athi mawuthi uwe Shembe wenze kanje ingane zami ngizokulandela ongayivusa ngizokulandela umsaka Shembe uhlezi phakathi uthi sesikhashanyana lungene ucingo lithi ingane yakho ebesithi ifile egarage isivukile ethi ingane yakho ekade sesikoleni ishayeke phansi isiphinde yavuka athi ivele kade izovuka uyadika uyakuthi vele bezovuka elikwazi ukuyikhotha emhlanje yabona ngoyiqili la shambo iqili over bezovuka ihambe isikhathi phina file aqhamuka umqalo wendlela uhamba uthula uma wakhe kusho ukuthi ngoba ethule nje vele le ntombazane beyimdelela uma wayo bengamhloniphi ngisho noma mhlambe ethathe nemali empesheni kwazi bani ngoba nami ngamuthuli ebona ukuthi hey la hamba na uNkulunkulu athi vele bekaza nje izovuka athi ushama uzokukhombisa avela amaduludla yabona iduludla livele nalapha phezu kweso ibhlungu ke leyo nto ngazathi inkohlisa bese kodwa vele wonke umzimba ahluleka ke manje ukuyibona athi ayibuka esibukweni athi ngathi akusesimli le ntokazi ebimike kahle le ntokazi ebethi mayibuka esibukweni ngiyabonga nje amaNazaretha ngoba anisabugcobo lo daka lolu kusemthethweni nje futhi lolu daka leli idumba nazi nabahle bomambethu uthi kusesenjalo ethi uyayibuka esibukweni athi haya akumina ashaya ucingo ashaya ithulane athi mfowethu athi wemfowethu athi uthulane uthini manje usisi nami ngibiza asangibiza nangothulane ngivamisa ukubiza ngothulane athi sisi athi bhuti cha ngithi awubize la maNazaretha akwenza ukuthi uyibone lenkolo kaShembe ngicela uwabize insizwa ke athi uthulane ngihlambalaza phambi kwani ngisonta nabo athi ngiyacela bhuti ngicela ukuthi utshela umaNazaretha bese elishaya ikhwelo einsizweni zigcwala amatekisi ziphuthume ekwathulane mayifika kwathulane zimfica isibhicongo uyabona nje umuntu ogulayo obhlungu uyabona ukuthi ngisho nje ukukhuluma kubhlungu yazi ungaqalaza uyabona noma eqalaza ibhlungu lento ekuyena afike ethi zithi insizwa sifikile usibizeleni athi cha
ngicela ukusho noma ngicela ukwazi ukuthi uThulane namnikeza lephi ivangeni anike nanzeke lento enaniyenza kuThulane eze ukuguquka isonto agcine eseyithanda lenkolo. Ngicela ningitshele ngalo Shembe. Kanti uShembe ubani? Nasi phela kodwa kwangekho makhekhe ngixayisule. Kodwa ngiyanazi namase ukuthi uShembe senifuna ukuthi nimchaze. Sase siyamchaza uShembe. Uyabona ngoba silana ngaze kusekuseni umchaza ukuthi uShembe wambona kanjani, wambona kanjani. Wayizwa lento ukuthi no, iyangena lento. Ushuthi ngempela uShembe uNkulunkulu. Ngoba einkonzweni lezi ezikhona mancane amadoda akhona. Opastor nama assistants akhona mhlawumbe kuba u10 or 15 sekuphelele. Uyayibona inhliziyo isiqonqo nje insizwa. Zafike zamtshela waseyibona lento wathi cha ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni baseNazaretha. Amen. Sikhuluma ke ngento efana naleyo la kuleli bandla noma la eNazaretha kulezi insuku. Ngicela uqedele ihlabelelo bese ngihlala phansi. Khuluma wena Nkosi khuluma wena nenhliziyo mina ngidwase eshulile eduka ebusweni
Nazaretha makhona la engithe ngiyahamba ngakunyathela cela uxolo ndaba ezitha sibonge baba Iswala Asibonge